dopozerajte to dokonca. Super video na Jožko Lazarek a prajem si tam aspoň 1000 a keď nie, to nezvládnete, tak dajte aspoň 100. Nechcete, nemusíte dať 100, ale ja som nemyslel 100 000, ale dívajte to do konca, ja vás vidím. Čisté 100 tam môžete dať, nemusíte tam 100 000 dať, len 100. Keď sa vám to nepáči, napíšte do komentáru, nie, nepáči sa mi to, zlé to je. A keď áno, tak napíšte, dobre to je, ja to mám rád a to je všetko. Pa, pa.